Chairman, angkat rehoga jaga rote, lai subtomijo tolong langsung. Pulau Hambai, ini Chongboro subjonal office tak creation kemo 2023 no, Chong notified kya, all Kedasara, ebong Ananda Bazar, North District o, North Zone under o, boro duita subjonal creation kemo, Chong onek din ha office, ini temporary office setup kya ni boy chesta kya, arpo office setup kya ma Chong sujuk kelama yamun karono. Tahu cong tababio construction kherman bakau cinta kelaya jaga nai leye no bo jaga riha bo jaga bagrahano kuila hambai sini radon nung jaga bagrah sini radon joi bongno bareke hambai jano mami ke bong binim kha kahambe kiye bong bo bini jaga no ya fe rimon bo ye ke borono cong subjonal office biskang construction nai subjonal office creation ma kemo karon ke bose tini damsara ni andaro bo subjon playu skao ke damsara subjon andaro playu ketau to bisi chong creation kherman boy chong already sini sini taraf theke yo chong bisi ko creation kemo to new settlement ro je chini bru settlement boro bangma chini resettlement center pa tinta jaga mo boy Chongbrano kono village council chongbai baha sujog mai nei boye additional taraf theke chong already borono notified kiye chong creation ke paha are info until and unless state government ni concern sarawo finally panchayat ni je rule tomode brano abro block o ni outaro brano khose yangke abo subida brang mai yangmayo abon boy chong bar state government hiyo appeal kyo je request kyo abo state government fa abono accept kini to abuthi chini village creation jeta kemo newly village creation total ABCO ke 123 nodes new village creation mo kamo je tomo ke 587 village council chini in whole ADC area to aboni plus 123 new creation chong kemo to aboni msio jambai heda sorawo tahu cuma soita village council itu ya kah subjunung naik. Abo already bifurcate kepada masih officially cinta record tu. Abo new creation last year. Ya abo new creation joto pun accept punya soalnya berang mana government ni rule berang central ebong state ni the scheme tu mo central scheme ini niti aidin pungto terus finance 16 finance commission pungto bangma PDF fan abdimaro brown tio yamuyu abon baye tawo chong fulfill long yako arin ko in future chong asa ko abo fulfill hasite damo shoita village council ko yeno bo subjuno ambe tini chong bono opening kema ha boro actually chini opening kherma to 23rd February Maharashtra program to Maharashtra immigration kherma ko arin ko bini apo busy schedule mon baye chong arko khermaya te tinio no chong bo program no success ke ha Maharashtra ni absent opono chong bini nirdesh bai bini mat order bai no chong bono opening kheri ha asa keo bo elaka biskang bo bisoro kahamunai je kuno scheme je kuno development scheme government ni jeta phaimo abo sujug roni ro jaga tumi trai maine abon bai no sob tumi waiso je chini jeta government ni source government ni jeta je kuno implementation kene ke office now abo office jaga tongke chong roni je kuno commercial na development ni bisoyo batere ni bisoyo chong ro sob kisu kam keme jaga tongye abo sujug public no jaga tinang ri ma abo na aini next mo abo dio no tinyo chin Maharashtra aini request lokhe bo accept keno bisoyo bo chong grant keno notify kiye chong creation करना है हमें इलाव खर्चाओं से महाराष्ट्र में तो बड़ी किया जो तो बे इलाका तो नहीं होता नहीं काबू में बनो डिस्काउंट चौं जो तो नीले सामुं तामी के डिस्काउंट के चौं सामुं का हम नहीं आके जननांग जो तो पाल रिनिंग के चौं एग्लोबेट चौं के चौं काम ये सामुं तामी में नहीं हम भाई आंजो कनो रिक्वेस्ट लाइन काबू में बनो भाई चौं पाला के चांगलाइना आंसानी आइडियोलॉजी नो तो ये महाराष्ट्र में तो चौं डिस्काउंट पर चिन्ह के डिमांड तो मरो
aborno fulfill kalian yang bayi, jokono kaboya, and poporono.